At kayadwanan ding makatuki at ding karelang pamilya, Angel and Ines Gosum, Ruel and Carmen Bautista, Reynalda Giao, Richard and Jane Giao and family, Alain and Minnie Lakindanum and family, Constantine and Bless Apimwar and family, JR and Kate Dabu and family, Jel and Migo Lakindanum and family, Jello and Benis Lakindanum and family, Yoli Tayag and family, Conrado and Yoprisinia Mariano, Elisa Mariano, Lisalyn and Gelson Pasano, Maria Manuela and Vic Sargasat, Maria Carmela and Carmelita Cueva, Glenn and Janice Bermudo, Tony Mendoza, Anika May, Jan Alfred, Aliana Marie, April Jan Marini, Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Asmin Minabes, Mercy and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco and family, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Ansley and Leia Gonzalez, Kate and Lerma Gilas, BJ and Fatima Dali Manlutak, Jay and Chi Careon, Manlutak Medina Polintan family, Louie and Katrina Castro, Ervin Ross, Ariel Ocampo, Cristino Ocampo, Denver Pinlac, Perdi Lusung, Ched Alfonso, Elmer and Jocelyn Heroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Aris and Marlin, Veronica De Leon, Almario and Sikat family, Ira Maris Mata. Para king birthday ng Irene Calma, para king wedding anniversary ni Jamie and Hidemi Paraso, para king safe travel ng James and Nanette Yao and family, para king kayadwanan dadi, Tess Calma and family, Teddy Edelrina and Eduardo Calma Jr., Edelmira Cayanan, Arcel and Sangrila Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Bon and Mylene Bitug, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Acel and EJ Valentino, Joseph, Emilu and Atan DG Acomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Erin, Remedios Binus, Rizalyn Binus, Derek, Chris and Lisa Pineda, Minerva Concepcion, Carissa Marie, Charmaine Ronilo, Rain Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layug, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Sangrila Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Bon and Mylene Bitug, Alicia Cayanan, Joshua Angeles, Chi and J. Careon, Nina Gonzalez, Rosie Yumul, Randy Cayanan, Jeffrey and Jonan Reyes, Jason Reyes, Filomena Yuson, Randy and Apoles Sanchez, Piches Ocampo, Eduardo Sikat,
Frances Joy Ocampo, Rosario Gasa and family, Michelle Gasa. Para King Kapaldanandadi, Maricel Tapang, Ines Gosum, Norma Gueco, Miguela David, Marites Sebastian, Consuelo Mendoza, Rina Kayanan, Alfredo Kayanan Jr., Stephen Martin Manlutak, Rosario Gilas, Neddy Macalino, Rosita Malit, Lucia Flores, Marieta and Rogelio, Edna and Joel, Roman and Tess, Wela and Rayel, Raquel, Rupina Bauge, Natividad Ocampo, Florence Mandap, John Ian Mendoza, Lorna Giao, Demetrio Sarmiento Jr., Shirley Quiros, para King Caladwarari, Jerome Manlutak, Maria, Julian Gomez, Simeon, Lauriana, Pelino, Salome, Jose Tungul Sr., Isabel Gonzalez, Gloria Lopez, Gilbert Gintu, Irene Magcalas, Simeon, Maria Godopredo, Getulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Albina, Benjamin, Consolacion, Reynaldo, Santiago, Rosalyn, Melvin, Gregoria, Eli, Honorio, Marcela, George Jose, Marcela, George Jose, Maxima, Rodolfo Jose, Ramier Bautista, Fortunata Lopez, Jose, Maria Gasa, Jesus, Gloria Gasa, Terence Cameron Davis, Valentino, Jaime Gasa, Marisa David, Cristina Gasa, Vivencia Ramos, Patricia Davis, Isidro Maria, Erico Mariano, Angelina Amparo, Felicidad Melanio, Paulino, Valentino, Gerardo, Primitiva, Lydia Roque, Patricia, Among Osegiao, Dr. Benvenido, Antonio Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Proilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio Victor, Guillermo Beatriz, Magdaleno, Severina, Andres, Clara, Simeon, Maria, Godopredo, Taya, Getulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Jennifer, Randy, Charlie, Perando, Francisco, Ignacio, Jomer, Carlos, Maria, Isidro, Erico, Mariano, Ocelito, Castro, Rapi, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Luis, Corazon, Emmanuel, Rodolfo, Ramon, Felicidad Santos, Juana, Reynaldo Layug, Leonardo Lagman, Ocelito Castro, Jesus Tayag, Pablo Giao, Herminia Giao, Judita Uy, Benita Pacifico, Jerry, Alice, Alfredo Sr., Teresita, Ruben, Elena, Reynaldo Saturnino, Carlos, Niña Carlos, Honorata, Pedro Jose, Eugenia, Cecilia, Bernardo, Lolita Tantenco, Eustaquio, Felicitas Roque, Leonardo Manlutak, Gerardo, Rosalinda, Serapin Ibarra, Victoria, Marcelo Gilas, Ernie Macalino, Justin Ibarra, Jimmy Sanchez, Edilberto Gosyoco, Jose Salvadora, Juan Sibera, Roberto Wang, Lorenza, Kenching Mariano, Maria Luz Lucila, Aurora Castor, Maribel, Elpidio, Agapita, Maria Luisa, Ricardo Sr., Fortunato, Tomas, Joan Clelan, Cornelio, Marcelina, Junicio, Mervin Dalugdugan, Tessita David, Vicenta Ocampo, Joseph Angeles, Norma Ross, Luz Teodora, Miguel Ernesto Alfonso, Medardo de Leon, Romel Camiling, Enrique Gatdula, Rosalina Elena, Emerenciana Salvador, Reynaldo Torres, Jose Flores, Luz, Reyno, Ray, Ronnie, Simona Cristobal, Pelisa Tarin, Dominga Valencia, Nicolas Apolonia, Herminia, Victoria Pablo, Hermenegilda, Felipe, Maribic Antonia Marciano, Elena Socorro Ocampo, Feliciana Macario,
Elpleda, Paulina, Felipe, Flora, Macario, Eleuteria, Philip Vincent, Paul Christian Mariano, Escolastica Inco, Jesus, Emerenciana Torres, Miguel, Maria Sikat, Among Damaso, Juliana, Corazon Sikat, Ains Johan Otto, Brandel, ah, Hendrik Gotenbos, Perdi Lising, Heuloyo Pangan, Floriano, Gregoria Mariano, Danilo Mariano, Cecilia Alberto, Leonida Ocampo, Tomas, Martin Ocampo, Rodalyn Romero, Romel Cortez, Maria Cristina Cayanan, Ernesto Enerosa, Arturo, Jeric Julius Cortez, Julieta Pecson, Lucia Malig, Florentina David, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na retang alanang makaga nakakarela. Sis Melissa.
King lagyo ning igpa, poning anak, poning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning kinutang Yesu Kristo, ing lugod ning Diyos, at ing sala ning Espiritu Santo, manatili kay kayungan. At keka antimurin. Mayap at magrasyang gat panapon po kay kayungan. Maya pagat panapon mo naman po. Kaniting kayaldawan, tanggapan tayo ing kay katanggu, bayong kura paroko, antimurin ing kayang maging kasaw, kasumuyo kay katamong parokya. Gampanan tamo po ngeni, ing rito ning toma de possession, ning bayong kura paroko, para king parokya ng Santiago Apostol. Ireverendo Padre Mark Manabat, Bikaryo Porano ning Bikaryato ng San Jose, ipresenta ni ngeni ing mepiling bayong kura paroko. Kaluguran kong balayan ng Diyos, kay ting parokya ng Santiago Apostol, kay bating pamangutang ang po ning pamakiramdam karing pari ang pong laiko ning Archdiocese, ing lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias, Arsobispo ning San Fernando, pinili ni Reverendo Padre Eli Galang Dizon Jr., antimong bayo yung kura paroko, matulaking ngayarap kay kayo ngeni. Kakaluguran paulining kamalayan ng Arsobispo Florentino Lavarias, ing pamangailangan king pamamasul ning parokya ayu at tiwalaya, karing kagiwa ng Padre Eli, para king kasiwa ning met mga kura paroko, inawad na kanako ing ipasyag ku king lagyuna, ing kalingapana antimong pastul, para king balayan ning Diyos, keting parokya, lain ni panibalane kay kayo, Padre Eli antimong bayo yung kura. Lukluk tamo po, at mitmong kataymikan, pakiramdaman tayang ngeni, ing pamipasyag king nombramiento, ning bayong kura paroko. Kakaluguran ti mong maganing pamananggap tamo ang pong pamakitambayan kang Padre Eli, ang timang bayong kura paroko, pasulungan tayang ngening, masikan pang palakpakan. The Roman Catholic Archbishop, Archdiocese of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Philippines. Pastoral appointment. To our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Father Eli Jr. Galang Dizon, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction. We are by this instrument assigning your reverence as parish priest of Santiago Apostol Parish, Betis, Guagua, Pampanga. You shall have your residence at the presbytery of the said parish. We commit to your reverence the full care of the souls in the said parish, with all the faculties, duties, rights, and privileges according to the Code of Canon Law and Archdiocesan statutes, and established local traditions as duly referred to the competent ecclesiastical authority. Moreover, we trust that those matters entrusted to your attention and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 21st day of May 2025 and remains valid until the 12th day of May 2031, unless otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd. Given this 21st day of May, in the year of our Lord 2025, at the Santiago Apostol Parish, Betis, Guagua, Pampanga, Philippines. Signed, Florentino G. Lavarias, D.D.,
Archbishop of San Fernando, Pampanga, Reverend Father Danny Q. Nakpil, Chancellor. Ing bayong kura paroko, ipasyag nengeni ing kasal pantayanan, ampon ing kayang pangako ning katapatan, talakad tamo po. Ako, Reverendo Padre Eli Galang Dizon Jr., kambening matibe kasalpantayanan, sa salpantayanan pong papasyag ko ing balang metong at ing sablang makalaman, king tandaning kasalpantayanan iapin. Sasalpantaya ko king medong a Diyos, igpang lubos mayupaya, ampon yato. King sablang mayayakit, ampon mayayakit. At king metong a Ginu, Yesu Kristo, buktong anak ng Diyos, mibait king pa, bayo pa king sablang panahon. Diyos ibat king Diyos, sala ibat king sala. Diyos at tutu, ibat king Diyos at tutu. Mibait megawa, kaya king panga Diyos ng igpa, aking kapamilatana, megawaing sabla. King uli tamong tao, at pauli ng pamangabos na kekatamo, tinipaya ibat banwa. At mi katawan niyang tao, lalang ning banal espiritu, king Birhen Maria, at milyariyang tao. Mi pakuya king krus, paulita mo naman, lalam ng upayang Poncio Pilato, tinasaya, meteya, at mikutkut, at sinubliyang mebiya king katlungaldo, agpangking ularing kasulatan, at minukyat yabanwa, makaruklok wananig pa, pasibayang datang mitnong ligaya, banmukum karing mabye, ampon may nga mate, ating kayariana, alayang kapupusan. Sasalpantaya ko king banal espiritu, Ginu ampon babye-bye, amenibat king ikpa, ampon king anak, akambening ikpa, ampon ning anak, miyagnan misamban, ampon ipaligayan, menaspukya king kapamilatan ding profeta, sasalpantaya ko king metong kapulungan, banal katolika, ampon apostolika, pabasyag ko king ating metong abinyag, king pangapatawad daring kasalanan, at panayan ko ing pangasubirang mering mete, ating datang abye alananga. Amen. Kambening matibe kasalpantayanan, sa salpantayanan ko naman ing sablang makapalaman king amano ning Diyos, makasulat o milikas-likas king tradisyon, at papaniwala ning banal na kapulungan, king masusin ng pamanatol, o king karaniwan ampon laguman pamanuro, ang timong pepasyag ning Diyos, at managkat king pamanyal pantaya. Matibe ko namang tatanggapan, ampon kakalawatan ning balang metong at sablang bage, apapaniwala ng matibe, ning banal na kapulungan, tikil king kasalpantayanan, at pamibiyebye ampon panugaling Kristiyano. Makanyan mo naman, susuko ke ing pilubluban ampon kaisipan ko, king kapamintuan karing tuturuning banal a papa, oring kapamisanan daring obispo, potang gagawan da ing tune pamanurura, bistaman papasyag dalareting turu, king dapat mandatila. Lukluk tamo po. Ireberendo Padre Mark Manabat,
Bikaryo porano ning Bikaryato ng San Jose, ipresenta na neman ngeni ing mepiling bayong Bikaryo Parokyal. Kaluguran kong balayan ng Diyos, kaiting parokya ng Santiago Apostol, kayantabi ng Padre Eli, at imongke kayong bayong kura paroko, ing lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias, Arsobispo ng San Fernando, Tilduani Reverendo Padre John Paul Cristobal Morales, antimong Bikaryo Parokyal. The Roman Catholic Archbishop, Archdiocese of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Philippines. Pastoral appointment. To our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Father John Paul Cristobal Morales, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are by this instrument assigning your reverence as parochial vicar of Santiago Apostol Parish, Betis, Guagua, Pampanga. You shall have your residence at the presbytery of the said parish, together with the parish priest. Your obligations and rights are defined by the Code of Canon Law on Parishes, Parish Priests, and Assistant Priests, Book 2, Part 2, Chapter 5, by the Archdiocesan Statutes, Circular Letter Number 55, Series 2018, Policy Norm on Parochial Vicars, and by the directives of the parish priest of the aforesaid parish. Moreover, we trust that those matters entrusted to your care by the parish priest and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 21st day of May 2025 and remains valid until unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd. Given this 21st day of May, in the year of our Lord 2025, at the Santiago Apostol Parish, Betis, Guagua, Pampanga, Philippines. Signed, Most Reverend Florentino G. Lavarias, D.D., Archbishop of San Fernando, Pampanga. Reverend Father Danny Q. Nakpil, Chancellor. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, biriyan mo kong tilduan mamuntukan, kingkekang balaya na pinili, e paulin nanumang pangahintuliran ko, nun e paulin yung bukod mong lukod, at e pasabing grasya. Pamatampan mo kong makatupad, king katungkulan kong sumuyo ang timpari, at paghaluban mong atay kayang mipnong katapatan, lalamning kayampunan mo, ing parokyang mipanibala kanako. Tiyadon mikeka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok tamo po. Pamamasang ibot, King mumuna ng sulat San Pablo, King Kapulungan, Karin Corinto.
Nino Wari Apolos at Ninoy Pablo. Ikami ngan, talastuyo na kami ng Diyos, at gagamitan na, bantay randa kayo, king pamaniwala. At depat na ning balang metong ke kami, ingobrang binye na ke kami ning Gino. Ako ing tinanam king bini, Apolos yung menugtog, o nanging Diyos yung pepatubo king tanaman. Aliwa yung tinanam, o yung menugtog, yung maulaga, nunay Diyos ape patubo king tanaman. Alayang pamyaliwa ing tanaman king menugtog. Pareho na lang ablasan na ning Diyos ketang depat da. Uling pareho kaming talapagobra king obra ning Diyos at ikayo ing maranglena. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, idalit ko kapilanman, ing kaya pa naning Ginoo. Idalit ko kapilanman, ing kaya pa naning Ginoo. Tutukita mo po. Idalit ko kapilanman, idalit ko kaya pa naning Ginoo. Idalit ko kapilanman, idalit ko kaya pa naning Ginoo. Idalit ko kapilanman, idalit ko kaya pa naning Ginoo. Idalit ko kapilanman, idalit ko kaya pa naning Ginoo. Pinili kayong talasuyo kung David, at linian kay king laro kong banal. Mantabi kaya ing tetagon ning gamat ko, at king takde kumipasik naman yun. Idalit ko kapilanman, idalit ko kaya pa naning Ginoo. Idalit ko kapilanman, idalit ko kaya pa naning Ginoo. Inlugot-got katapatan, mantabi kaya. Kingulining lagyo ko magwagiya. Ngalang mawas ka na ko, ikaingi pa ko. O Diyos, ikaing bundok ako ta, ning kaligtasan ko. Idalit ko kapilanman, idalit ko kaya pa naning Ginoo. Idalit ko kapilanman, idalit ko kaya pa naning Ginoo. Idalit ko kapilanman, idalit ko kaya pa naning Ginoo. Idalit ko kapilanman, idalit ko kaya pa naning Ginoo. Alleluia, alleluia,
Munta kayo karing sablang bansa, at ituruyo lang tupad king sablang inutos ko kaya kayo. Tandanan yu, kaya beyo ko kapilanman, wa ang gaman king kapupusan ning panahon. Inginuman tabi yake kayo, At keka antimurin, pamamasa king mayo pabalita agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga na, ako ing mayo papastul, ing mayo papastul, makasadya ng idaw ning biyena para karing tupa na. Ing makiyo pa, antining aliwaya ing talagang pastul, at elake yaring tupa, lalakwan nala, at titiplad dia ning akakit ning daratang ing lobo. Inaing lobo, sa lakaya nala, at isalbag ding tupa. Ing taong makiyo pa, titiplad dia, uling makiyo pa yamo, at alayang sariling masabal karing tupa. Ako ing maya papastul, nung makananong ing ibpa, balo nako, at ako balo ke ing ibpa, makanyan ko la naman balo ring tupak ko, at ila balo rako, at makasadya kong mate para karela. Atin ko pangaliwang tupa, aalapa king kuralaiti, detiman, kailangan ko lang tayran. Pakiramdaman daing siwala ko, at di ka metong namong kawan, lalam ning metong mong pastol. Ing mayop ng balita, ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Karing kabatat tamo king tungkulan, kay ni King Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Karing kay katamong bayong Talasuyo, kay ni King Parokya ng Apostol Santiago, Father Eli at Father John Paul. Pakamalan kong balayan ng Diyos, makatipon kaniting kagat panapunan, lalo't lalo na kay kayong tao Betis, itamong tao Betis. Mayap at magrasyang gatpanapon po kay kayungan. Masaya tamo uling nakatamo pe paboren ng apong Ginoo, ang giampang mamakoya ing kura paroko at inemang detang kay katamo. Salamat kang Father Josel, ampo kang Father Red. Palakpakan tala. At welcome kang Father Eloy at Father John Paul, muna keng Vicariate ng St. Joseph at siyempre keng parokya ng Santiago Apostol. Palakpakan tala rin adwa. Masanting nga pa may katagon ing lipatan keng Archdiocese uling panahon ning Paskung pangasubling mebye. At maralas ing pegoganaman tamo king Paskung pangasubling mebye, yapin ing mayap apastul. At ing dimdam tamong ibanghelyo, makapatungkulya king mayap apastul. Metong yang mayap apastul, yapin ing ginutang Yesu Kristo. At ikaming pari, makipamastul kami mo. Kayapin naman, nung ing maya papastul, tutubod na laring makipamastol, alaking aliwang gawan, nung ing pakyapusan miya,
ing mayap apastol. Pakyapusan, pamarisan. At metong karing masalang sukat ming gampadan anting pastol king parokya, asasabyanan ning kekatang ebanghelyo, yapin ini. Ing pastol, tatayane ing sarili na para karing tupa na. At yan ing hamon ke kaming pastol king parokya. Tataya ing sarili para karing tupa. Uling iti ing gaywana ning ginutang Jesucristo para maging masanting ing kay katamong kabilyan. Kaya pinaman antimong Vicario Forano keniking Vicariato ng San Jose, kalupaning sasabyanan ning Arsobispo at lumbaging makapanabilin kay katamong kura paroko. Asasabyanan ning kay katamong kagalang-galang Arsobispo Florentino Lavarias. Muna, in prinsipyong kay katamong tutuntanan keniking Archdiocese tao. Buninang sabyan, transparency, accountability, openness. Transparency, malino, malinis, emo king kwenta, nune lalo't-lalo na king pamibiyebye antimpari. Malino, malinis, ing panagkat di nga pong Ginoo kay katamo at kay kaming pari. Transparent. Accountability. Accountability, ating kaming pakibatan. Ating pakibatan na yan, bunga ning lugod king apong Ginoo. Kaya anting pari, pakibatan tala ring kaladwa, makapasese kay katamo. Namanana na sana, dening kaladwang areti, miraslangan king ligaya banwa. Dapot, tandanan nyo, one-way ticket. Kailangan, kayo mo namang kaladwang ingatan mi. Ingatan niya naman ingke kaming kaladwa. Uling, nung kami, babaldugke king apining impyernos, uling po kayo, bigkulangan kayo naman pamanese ke kami. Kaya naman, nung mabaldug kayo king impyernos, pakibatan mi. Nung mabaldug king impyernos, pakibatan nyo. Uling, pota, pakamalan kong kapatad, mo naman ganap, ingkay katang pamakisan metong at pamakipagugnayan, karing magpastol kay katamo. We are accountable to God and to one another. Openness. Kailangan makabuklat ta ka no pilubluban. Uling ing makabuklat, pakamalan kong kapatad, dakalya tatanggapan grasya, ing makapuklat. At keraklan, pakamalan kong kapatad, ing apong Ginoo aldo, mamudbudyang grasya, king balang metong at metong kay katamo. Kaya naman, kailangan tayang ibuklat, ing kay katamong puso't kaisipan, king paralana ning apong Ginoo. Kaya pakamalan kong kapatad, ning pumunang punto, apanabili na ning kay katamong Arsobispo. Transparency, accountability, and openness, tao. Number 2 makapanabilin, penabili na niya naman iti anyang 2019, nga nang sinabi, locate the poor. Ang gangeni, yamurin ning panabili na ni kay katamong kagalang-galang Arsobispo Florentino Lavarias. Locate the poor. But we do not just locate the poor. Tala mo pa kibalwan. Nun ingatan tala ring pakakalulo. Uling ding pakakalulo, idalada katamo naman king ligaya banwa. Pakamalan kong kapatad, tandanan tamo,
nga nang sasabi ng Ginoo, ding pakakalulo, kabang-kaba, kayabe yula. And therefore, they are a challenge for us. How do we give time? How do we share love to these poor ones of the Lord? Pangatlo, ing panabili nagawan tamo, BEC, Basic Ecclesial Community. Nambunin ang sabihan, alang lalakad magdili-dili, alang may tatauli, alang makakalingwan, abe-abe, saup-saup, ban kanita, anting balayan ng Diyos, keniking parokya ng Apong Santiago, itangan, mirastangan, king kay katamong pupuntalan, yapin ing banwa, at king banwa, yapin ing Apong Kinom. Katatawlian, ing panabilin ko kay kayo, pakamalan kong kapatad, keniking Betis, ampo karyamong, S.A.P. S. Sincerity, katapatan, alang kaplastikan, king kay katamong pamakyutos, king kay katamong pamangganap, king kay katamong pamanyuyo. Bawal ang plastic. A. Acceptance. Let us accept one another with love and concern. Nung makanano nga pong Ginoo, tatanggapan na katamo, libutad ning kay katamong kainan at kakulangan, mipapananggap tamo naman, king balang metong at metong. P. Prayer. Ing pangadi, pakamalan kong kapatad, malawot sa darasnan. Kaya tatawaran, ing oras ning pamangadi, oras ning pamanyimba, uling kay ni tamo titibe at tatatag. Pasibayo, magrasyang gat panapon po kay kayungan at welcome king Vicary Tamo, Father Eli and Father John Paul. Palakpakan tala po. Talakad ta po. Ngayon ni manalangin tamo para king banal kapulungan at para karing mamuntukan na, lalong-lalo na para king bayong kura paroko, niting parokya, at para karing pamangailangan ding soblang tao. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kang Padre Eli, ing bayo tamong kura paroko, at kang Padre John Paul, ing kekatamong vikaryo parokyal, ban panedang apakit kekatamo, ing lugod ampong malasakit ning mayap apastol, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kang Arsobispo Florentino Lavarias, at ding pari ampon laiko, ban misan metong la at masampat miyutos para king ikanono ring sabla, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang mamambag king panawunda, kagiwanda, ampong kayatinanda, keting parokya, ban king kasuyuwanda king banal akapulungan, asaw panda katamong makabalo, king mensahe ng Kristo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king kapayapan ampon hustisya king yato, at para king pamagbalik dalubring masyas na puso, karing pamangailangan daring kaparang tao, ban ing yato maging masaya ampon matulayang kakarinan tamo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing pakakaluluning parokya tamo, at ning mabilog ayato, ban maging mapakibat tamo, karing pamangailangan da, layon idake tamo ing kayatinan tamo karela, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing sarili tamo, itamong bibilog king parokya ng Santiago Apostol, makapagobra tamong abe-abe, ban ipasyagya ing mayap abalita ning lugod ng Kristo, manalangin tamo king Ginoo.
Ginoo, pakiramdaman mo kami. Malugod ang pon maganak ang Diyos, kang Kristo anak mo, pepakit mo ing ligaya mo king yato. Antabayanan mo ing obra ning banalakapulungan mo, sopan meng nipasyag king lagyo mo, manyadsad king kasalpantayanan, at manatad king pamagligtas mo karing sablang tao, do karin man at kapilan man. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukulok tapo.
Manalangin kayo kapatad, baning katamang daon, matanggap ya harapan ng Diyos, ikpang lubos mayupayang tuto. Tanggapali saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng banal akapulungan. O Diyos sa ginumi, mayupaya ampon malugod, amumukit, karingaldo ampon panahon, lingusan mo laring kala mapigkalub na kako ning grasya mo, alang-alang karetingay na iyampang mi, tugtugan mo lang grasya, ting puso ning balayan at ting pari mo, kanita, ela magkulangan, akapamintuan, ding tupa, king pastulda. Ating pastul, eneman magkulangan, akalingapan karing tupa mo. Piyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing ginumantabe, yake kayo. At keka antimurin, Itasyo laring puso iyo. makatas na laking Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. iting karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat at makakabus. Ing puriyan ampon pasalamatan na kapilan man at nukarin man, o Ginoo panalaig pa, Diyos sa malugod ampon maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. King kapamilatan ng banal mong Espiritu, linyan me ing bugtong mong anak, pamunto ka pari ning bayo ampon nalananggang tipan. Kambe ning kabyas na ampon lugod, birian mong manatili ing metong kaparian, king banal akapulungan. Pagkalub na ang Kristo, indangalan ning suging pangapari, king balayan ay nampun ng sariling keya. Kalugurana kami ang timong kapatad na, inya ipat king balen ng pari, mamili ang taong darakayana na, king banal akasuywan ning pangapari, king kapamilataning pamanumpak gamat. Tudulduan na ban karela yang ibayo, king lagyuna, itang sakripisyo ning kaligtasan, at iyapag de, ban apisulusulwan ne, ning balayan. O sana lang tumayid, mipnong lugod, king banal balayan mo, at apasik na nga ne, king amano mo, at ababanalane karing sakramento mo. O ikpa, kapang pagkapilitan dang sumuyo, ting pamakiwangis kang Kristo, akwarla sanang lalong atogulaling, ding biera para king pamanyuyo keka, at para king kaligtasan daring sablang tao, at parang kalanda kang emunano, king matatagdang pamipatutu, king kasalpantayanan da keka, at king lugod mo. Ulinita makiyagong kami karing sablang anghel, ampon banal, king masayang dalit ning parangal keka, ngamingan pupuri.
Ikapi ning banal o ikpa, ikain sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panika pumi tugtugmeng espiritu mo, antimoing pipi pangambun karetingayin mi, baan papanalala, at para kay kami gawa na lang katawan, ang pondaya ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan ni pa kanitang bengi mi panganyayaya, at bayon ako sang lobdinaw ning biyena, king pamaylasa at kamatayan, kinuha ning tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso ning tinape, dinwang neiti karing disipulo ng ngana, kuanan nieti, ikayungan at kananye, uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan kinuha ning kalis, pasibayo pe pasalamatan akat pinuri, dinuwang na iti kaning disipulo ng ana, kuanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon alananggang tipan, ami bubu para ke kayo ampon para karing sablang tao, pankanita, ipatawaran la ring kasalanan, daptan niyo iti king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Alleluia. 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 Inyangin ing gaganakan mi o mapakalulong ikpa, ing kamatayan ang poning pangasubli ng mebye, daraon miya kay ting tinapi ning biye ang poning kalis ning kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaka darapan mo, ang pon sumuyo keka. Ikaming ansanang misulusulu, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipunan na kaming antimong metong ning banal espiritu. Ganakan me o ipa, ing banal na kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Ban may ganap ya king lugod, kambiyan ng Leo, kalabing apat, ing papami, i Florentino, ing obispo mi, ding kaparian, at ding sablang susuyo, king banal na kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. Idala mo la at ding sablang mayango na biye, king pakalulo mo, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit, king biye alananga, ban kambe ning Nuana Virgen Maria, Indo ning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring Nuana Apostol, kambe ng Santiago, at kambe ring sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka, king kekabanding panawon, apurian, ang ponapaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan na kambena ampon kaya, kagumning banal espiritu, sablang parangal ampon ligaya kaya ka o Diyos, ikpang lubos mayupaya, panggaman king alananga. Ngini manalangin tamo mipnong kapanaligan ang panlugod kay ikpa, karing manong tiro na kaya katamo, ng ginutang Yesu Kristo.
Ikabos mo kami king sablang Maroko ikpa, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi. Pan king kasaupan ing pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ing kasalanan, at mikabyos kaming ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ampon pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ing talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos, sa ikpami, ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. E mula sana babalik dan ding kasalanan mi, nung pansinan mo, ing kasalpantayanan, ing banal a kapulungan mo, at pamayapan me ang ponpisan metungan at pangking kaburian mo, ikang mabipiye ang ponmagari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabi sa kapilanman kay kayungan. At keka antimuri. Pakit tangi ni mikakametong taking kapayapan. Kapayapan po. Niyoya ing kordero ring Dios, niya milalako king kasalanan ning yato, wala ring mayayaos king apuna na ning kordero. Kinu Eg matampang tanggap keta. dapat Dapat ikas ngay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O lubos mayipaya talanganggang Diyos, panibataning sablang genapan at kabanalan, alang-alang kaniting misang gimpanan ko, pagkaluban mo kong mukening maluka mong talasuyo, ingatuntunan ko ing katutuan, baning dapat ampon pamanaral ko, apakilala ko karing tao ing lugod ampon kaburyan mo, tiyadon mi, king kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Lukluk tamo po. Kaniting penandit, king lagyo na ning mabilog, a parokya ng Santiago Apostol. Ausan miya po ing Brother Arnulfo Kayanan, PPC Coordinator, ning kaya katamong parokya, para karing kayang amano ning kapasalamatan, karing kaya katamong palako pari at amanong pamananggap, karing kaya katamong bayong pari king parokya. Palakpakan tayo po. May pabengi po kaya katamongan. May pabengi po among kang among Mark Manabat in kaya katamong Vicar Foreign, keti Vicariato ng San Jose, kang among John Paul in kaya katamong Parochial Vicar, kang among Eloy in kaya katamong Kura Paroko, kang among Josel at among Red, at karing bisitang paring kayabe tamong ini, may pabengi po. Kang among Eloy at kang among JP, masayang pamanyetang po at malaos ko po, King Pueblo Levitico ning parokya ng Santiago Apostol, Keti Betis. Matula kaya po na ikayong binyening ginubang mamastul kaya kami, at bolan niyo pong pailalam kami king kaya kayong mapanampong lugod. Salamat po uling tinggap yo kami ng anting kaya kayong tupang pastulan. Pangako mi pong sopanda kayo King Mayep yung kapag nasang pasulungan pa yung kasalpantayanan Keti Betis. Ikayo nga kayabe ming mangarap at magobra para king kaya katang parokya. Ngini pa mo po maragol na kaming pasalamat kaya kayo. Nginingal do po pabrenyo po king lagyo da ring talasalpantay Keti parokya ng Apon Tiago. Pasalamatan ko da ring pastula menyese kaya katamo. Patutuko po king mapila na bulan kayabe at kapagobra ko la rin kaya katamong memastul. Hedaman pe pakiting makuyad mong panahon ing piyabayan da katamong king dedikasyon da king pamanyuyo kaya katamo. Kaya wadang migit makabaldugan ing balang penandit kayabe tala. Patutuwanan ko karing panahon tiktug dat pe sobrang daing lugod kaya katamong parokyanos do. Kang among Red at kang among Josel, kareng pamidake yo kareng tulad ganakayo kaya kami, kareng sakramentong dinaw nyo po para kaya kami, kareng may paturo at pamanantabi yo kaya kami, king pamagkapilit palabungan pa yung kasalpatayan Keti Betis, at isadyang parar kami kaniting aldo. Hamong dakal at dakal salamat po kareng makabaldugan na humilya, na dinake yo kaya kami. Karing masayang pamiyabi at dugo da binyeyo kaya kami, dakal pong salamat. Hagan nakakapumetong karing dinake ng among Josel, nga na panikwanan tamo yung mikalugod tamo, itang maynggit la, ring tao king lugod tamo, king balang metong anya pag nasandang makyabela kaya katamo. Kang among Red, anyang menabili niya milabas sa Domingo, sabi na, may kakalugod kayo. Among pabrenyo pong mangako kami kaya kayo, ingemila kalingwan diating penabili na turuyo kaya kami. Among pangako ming panay kayong atin ulyan Keti Betis. Betisenyo na kayo rin po, kaya be na kayo rin po kaya katamong Pueblo Levitico. Habang tanggapan nyo po rin ng malu kaming regalo, pag nakakaring keking pangakong pangadi at lugod. Agkatan ko po rin kaya be ko king Paris Pastoral Council, among Eloy, among John Paul, bang igawad reting regalo ng kapasalamatan.
kaniti pong pinandit, ingke katamong dating kura paroko, Reverendo Padre Joselito Henson, na mayang mapilan ay mano. Sinitsitana ko pong ino nandin. Amo nga na kumyak hanggang kunwari mo, anak. Munang-muna po, babiya ko yung maragula kapasalamatan. Kaya kayo, Karintao Betis, kanyang ma-install ko, sinabi ko, aliwa akong klase, aliwa ko talagang klase. Salamat po king ganaka, king masabal, lang po king malugod na pamiyabi, po. Yeah, may kaswelo kayo po nga po rin hanggang makuyad po yung pamanatili Miketi. Nung ko bisong manwala, lon nyo kayo po at yan. May sira kayo po, katawang kayo. Kadwa, metong po ka rin sa hingsing at darandaman mimpanek, kanyang lumipat kay Keti, ala ka nung karatunan, noling kayang kilog ni nga na mabanwa, anam lampari deng medistino Keti. Ngayon po, king pamanatili na nga pong Eloy, kaya kayo mas malambata panahon, siguro mas makapagplano kong malambatan po. Kareng programa, ang pong proyekto ng parokya, ang po king biya kasal pantayan ng Darentao Betis. Kay Bat Katlo, babiya ko yung maya po oras kang nga pong Eloy, ang po ka nga pong John Paul. Po. Masipag na po rin niya, kaya biya ko seminaryo. Po susubukan iya pong Eloy. Huling, ang giyang nanggawan nyo, yun lugo sa buwak. Apong Eloy, at apong John Paul, may aporos kaya kayo. Dakal pong salamat at may papangadita mo po. Katataulian pakiramdaman tala pong iniring amano, ng kakatamong bayong kura paroko, Reverendo Padre Eli G. Dizon Jr. May pabengi po, kaya kayungan. Lubos po ing kapasalamatan ko kaya kayong tao Betis, king malugod at lauslub yung pamananggap ka na ako, ampon ka nga pong John Paul. Viva Pontiago! Anya pong milabasan na piyesta nung atatandanan niyo, in-announce ng Cardinal Ambu David. Nga ako pinintutuking Paris Peace Kenny. Bala na kanita, mapilan mong aldo, ma-install na ako. Wow, maliya po yung Cardinal. Wali po, malipat pa kanita, anyang mi-announce la ring assignments, potangatin kong kasalubong, katabong tao Betis, we welcome da na ako. Giyangat yu kay King Salapungan, welcome King Betis ngara. At no pong kaganakang sasalubong. It's a humbling experience, makatabang puso po, inggan na kayo, at kalausan na loob. Ako po maniwala ko malugod lang pari, ring tao Betis. Mo malugod lang pari, malugod lang tao. Itang metong kakilala ko, ining mig-announce, anya pong migmisang piyesta kanita, welcome back, among ana. Ang poreng aliwa, welcome back. Actually po, tutuita, yan ako man bayo, talaga bayo, Keti Betis. Mi-assign na ako po Kenny 18 years ago. 2 months ko mo. Pero nabalo rin yung anak ka mag-serve ngeni. Inalalan kaya po yapong Ed Pandilyo kanta. Uling tinagal niyang gobernador at sinambut siya. Nepo. Ngening may bali ko Betis, tinagal ne naman, may sambu yarugo. Kadwa po, lubos mo naman yung kapasalamatan ko, kangapong Josel, at kangapong Red. As no pong kaganaka at ka-supportive, king pamaglipat mi, Kenny Betis. Manipat po niyang mig-retreat kaming pari last November. Ang popupotang mikit kaming pari. Yapong Josel, aplit na akong kukutnan, nung nanong kailangan ko, pagawa na ka, no? At Salwana. Totoo naman po ita. Dinatang ko po kay Betis, kompleto po gamit. Ingimalan ko mo, indarala ko pong shampoo, pampatubong buwak.
Yamong red naman po, gandang sasabihan ka na ako, amo nga na, kami gagana ka. Isa jaming dalanan mo, King Betis. Feeling na po, Juan Bautista. Ikit po itang binyerang krus nanden. Dalan niya po ita. Uling pong matabaya at maragulyang tao, maniwala ko po, may pataglareng dalan, King Betis. Among Josel at among Red, eko po magadwang isip, ni babalik. At mamasyal kay Betis, makabuklat lapura yung dalan, yung pisamban at ding bisitas, yung kumbento at ding puso da ring tao Betis, para kay kayo. Dakal salamat po kayo. Nandin po nga bak, isipan ko at pangadi ko, sana magluwat na ako man kay Betis. Kayari kay nga na mabanwa. Po. Kasi po, baloy po, kimilabasan ni 6 years, may kaanam kong pari, may itong obispo. Sesela na kayo mo, po. Mga tindila pang pari, di nga kayabi at akayutos yun. Yapong Rao, at hindi po ita. Yapong Gian, yapong Jason, yapong Josel, yapong Red, yapong Dong, obispuya, po. Bigatin langan po. Para po kanako, maragul pong grasya yung tinggap ng parokya. Ang yan pong marala sa beses, magadyas kayo. Kareng mumuntang pari kayo. Maragul ang grasya yung tinggap ng parokya ng Santiago Apostol. Maragul pong blessing iti. Uling malagad mong malagad ding makanyan. Kaya ti mabilog ayato, siguro. Malagad ding makanyan. At maniwala ko po, agyange kaya siguro ayari nga na banwa, nung totaling malugos na ako, ing kapaniwalan ko po, uling liguran nyo laring mintakene kaya kayo, bakalan ko naman ing lugot yo, at ing tsagayo. Kadwa po, katlo naman, pasalamat ko naman kanya hanggang may kapanatad kangapon John Paul, at tinagon kening insulation mi, ima ko po, Chuya, 94 years old net, Chita. Ito po, talakad ka ma, banta kita ka rin tao Betis. Ayan po. Kaya beno po rin kapatid ko pong pangunakan, elamito ki rin apuna rin tulan na king biyan ng ima ko. At ding pamilya na pong John Paul, Retsula po Kenny, tatang na po pa yung kapatid na po yung mana. Palakpakantala naman po. Talakad ko po ta. Kaya nga rin ito. Kalupa kaya pong kalambuha kitata na. Pasalamatan ko lang po rin ang MGC community at yung kapatid ko pong pari, yapong Elmer, ito. Mas matuwaya po ka na ako. Mas dakalyabok. Din king MGC po, pasalamatan ko lang rin kayabi akong paring at Chukening Eni. Sakal pong salamat, king pamanatadyo. Din seminarista po, lalong-lalo rin theologian sa tsula po king gulot. Rin pong magtsaga ka na ako, aldoldo king seminaryo. Sisigaradwan doon, namila ko na ako, seminaryo. Dakala salamat kay brothers. Then pong king kids and personal at seminars, tapat chula naman po rin alawang foreigners. Dakala salamat, king pamanyeseyo at masabal ka na ako kilub da rin 12 years, king seminaryo. Din kapatid da pari, dakala salamat mo noon po, king pamakyabeyo, king akayabe kong bikarya at lalo-lalo na kang apong Mark, king katamong bikar po rin. Pahlapakan tayo po yung apong Mark. At siyempre, dakal mo naman pong salamat kang pong John Paul. John Paul ya po Jan. John, J-H-O-N. Uling may Bisaya pong maging kayabe ako kay ni Betis. Kaklasin ne at best friend ne pong apo Red. Pero mas maganda kaya kang apo Red. Katataulian po, at tamo king kalibot na ning Jubilee Year of Hope. Ne po.
Bistat man may lungkot tamo, king pangamatay ng Pope Francis, kami talaga king jubilee. Yung Santa Iglesia, maniwala ko, hopeful naman kining successor na Pope Leo XIV. Timtam tayo po, nga manoy, isunduning metong karing tagimpana Pope Francis, metong karing hopes na in King Santa Iglesia, maging synodal church. Nga ng Pope Leo XIV, let us continue to build bridges and peace. Nga na. Ingintindi ko po nga nawari, so that we can really walk together as pilgrims of hope. Makapaglakbeta mo, wag na ganan, papunta king Ginoong Yesus. Ing tunay dalan, ing katutuan, ating biyeta mo nga. At so kami pong John Paul Kenny Bani, pasyag mi, ing kapag nasan ming makapaglakbe kayong tao betis. Banabe tayong aranasan at akit, ing masalang lupa na, ning Ginong sinubling mebye, king biyeta mo. Panikuanan mi po hanggat malyari at agyumi, ing pakiramdaman da kayo, pakibayan da kayo, makidamayan at makipagsaya kaya kayo. Hoping na yung kakatamong kasalpantayanan at kasuyuan king apong Ginoo at kaparang tao, mamungang dakal at labis-labis king biyatamo. Santiago Apostol, ipanalangin mo kami. Dakal pong salamat kay kayo. Talakad tamo po. Kakaluguran kabang susundo tamo yung pamaglakbeta mo, anting balayaning Diyos, ketiking parokya, pugayan tayong kay katamong patulunan, Santiago Apostol, at adwan tamo yung kayang kasaupan, panilapit na laking Ginong Diyos, ting sablang kayadwanan at kapag nasantamo, anting metong balayan, ang makapailalam, king kayang pamamilatan, ampon pamanampun. Yung ginumantabi, kaya kayo, At kaya ka, bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayipaya, ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. May na kayo king kapayapan, banluguran, ang ponsuyuan niya yung Ginoo. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya.
Karin pong bisita, lalo na kareng Menibatan, King Mother of Good Counsel Seminary, at King Holy Rosary Parish, Angeles City. Agkatanda kayo pong munta, King Baleognayan ng Betis, para King Simpleng Salo-Salo. Kasibayo po, kareng hanggang tinagon kaniting kapag masusyan, lalong-lalo na kareng kay katamong bisita, iba't King Mother of Good Counsel Seminary at Holy Rosary Parish. Agkatanda kayo po King Baleognayan ng Betis, para King Ita Kasalo-Salo, para kay katamong. Takal pong salamat.